Hayi asibangene siyaliyona. Asanga sicela noze fika umfazi wendiyethe tamawele man. Ay, Kingi ngena inkabi babamba amabonde babiza amathonga kwasha impepha yaphinde yakhonya yaphinde yahloma 303 isiphinde yakhokha ngivele ngibemfishano kwesiketi sikasisu zodwa bese yikhalile yathi Zulu sebelele futhi sicela u200 banyakazise bathi ukuvuka futhi bagcwele iquantum kade sipusha itex ayiduma ikushuthi hip hop istakile akekho udriver kulindwa inkabi kushuthi ithule nje hip hop ngapha ipiano liyakokota uZulu sesikhongweni ngapha amaphara yakhokhoba sithule nje silalela sizwa amaphara yakhonkotha tshela abantu sibavumile kanti jive isikomoda ngibhekane nenkabi ngidibane nempila thutha ngivikela mbuso apha isandla ngibona iqupha kabi siphongi yasiphula yicala inkabi liyaquna ngiphatha isibhamu esinecamera waphoza umrapper ngiyamshuta vumani ngibagwebe isigwebo sentambo abafuna i303 kuyomele ngibasonta intambo ngibulala amagoat hanvume ngikhipha umhlahla i-industry igwiliza ngoma ufuna ibeef kuzamathambo eBackville no J Boo inkabe ekhule zidla ubhoom mfana okhule eqhama endlini mangena inkaba athule dusha insethu uhamba udu hasihlangana ngidla ngifune phepheni le matric ngu-front page ku-GQ. Okay, we rolling up, empty the house like roll it up. Hip hop is turning up, young hustler keep it up. Isihlahla burn it up, ezababhema zishe lapho ngishiya i-industry ngcolile skr pick it up. Sike sithi shwing kill beat lamapiano. Wongibuza kukabza haya amahlozi aphilayo. Ungangitsheli ngephara kuliglu ephathekayo. Ngilikhawule nganuka ngigeza izandla okwaPilato. Yakhala uDJ Tira uthi studio silahlekile kunzima ukusebenza nephara uthi lithini lingabhemile. Umkhubu sekhaya usibheka kuthi udidekile usakhala ngokuncane yoduka igate mawungabhekile uthi awunandaba nemali awuzwi menemene ngathi intombi elinda ukushelwa icareer imile ne wena ku level yami not in a millionaires so ufila kanjani iparadiswa imillionaire icall DJ Tira namanje akakhiphile silinda u200 angithi na 2 years umsizile siyacela ubaphinda ama bookings ayafilile anithi ngivusa ipoko zami angithi zonke ephuphile ushuni bazoshukuma ngishintsha iflow bazobhukuda ubheka nenkabi ikhakha izofukuza iZulu uzoduduma ngene inkaba zosukuma ngokuboshela udrink and drive ususibiza umakhulu uzakwe wakufaka egemini wathi ungaduma wamjikela ingoma eyodwa itsikitsiki yathi ngaphupha wajikela sengizwela umalume imali eAfrika yaphelela kunzima ukuwinisama umi-artist libandela yakhumbula squawise uthi uzama ukuxolisa wazwaguqa ngamadola bapha babekukhohlisa kwakumele kuphonsa impama umakoti wakhe ngamhlonipha ngamagangsta ku-social media masihlangana niyaxolisa sekusele kancane iphara ngilifaka idindile mali ngibona liyafriza ngathi ngilikhombe ngepistini yakhala uDJ Tira uthi usayini isidididi unechiskopo duse afro ngizima nokufaka isingile ayi nawe yima wongibulala abafana bami bili amanzi khuphukile ngiswenka complain umasipala ngishiya hip hop ingcolile ngithe sirapper namaphara ayisekonakele bafana nazizi zigi inkabi dili kukhahlamba lapha emikhini nganfit hayi mina ningchifti lo mlilo wena wongishisa soze simbanga uZulu no boy uyazi uba no beat nina ngathi niyakhohlwa 7 hours in one night ngabreak irecord ese hip hop man ngas manje siphusha ushuni inkabi ari yenza imali dlale kakhulu underground yasikho isidumbu esingangazi bafana nginsabi ngiwuZulu ngifele empini ngeke ningivume nisaphila nongivuma kwacima umshini inkabi ifela kubo ku200 ngiphethe ipiki kugame soze safana noma singaba ku-Major League stock ithi niyakhohlisana nobhululu uthi ungcono ungidlula abani isilungu sikudakwa kakhulu ngidinga i-dictionary wena mawurapper ngoba ngibuze only tumo thule tu yilona ongesena volume stock ivisi zakho mshoba ngayifuna abaningi wakubulala naku-roots impande zakho seboxing ngikhatha ama-OG okay ake ningena stikini yisitayela sakho empty yangakuhlula by any means uCasper wathi ngishaya abafazi kuboxing uyabaleka kushuthi naye umfazi uthi punch lamani naphawu manje ubalekelani ngisha ngephandle load shedding stage 6 kucima ibanga inkabi mephambi kweni shaya isifuba take a shot ngeke ngibiza amagama omrapper going through a lot ibeef idliwe ihlaza sinasikhathi sokushisa amaphotha nayi order yama-hit kuthi delivery takes a lot ngakhipha u150 yonke i-essay iyajabula shout out to Skanda God ngoba nesete yavuka ongomoya yona iphara lavelela ngithuka masihlangana liyabaleka ngithi namanje lisathuka MT uthi uZulu akana hit dakomuthi omkhuhlane unebhabhalazi lelini ngathi awukazi uwinisama
phela ubandampo wayigcine ambitious hit zathi ngine-apartheid nginika itest e-avocado angijayiving efuba dos kurap ngiqopha umlando entry nge-3 to 5 ngilokhu sidlalela umakhado wena idlozile yahlatshela wagcina ihit ngomanando namanje ngiyi-hip hop kade ngaba yi-MC ngidropha ama-16 erenki ngibhalele eteksini dakwendlala nencika kunzima ukubamba i-KFC yini ikhadi liya-decline i-ATM i-MT ninani ngidlela umona futhi niyashesha nokukhohlwa bebethi niyashisa hawu niyashesha nokuphola niyashesha nokuphoma kubhifu niyashesha nokunona ukuba ukuhlanya kuyabhatala ngabe nani senanotha bafana ngintshele kimi ngithinte kabhambatha umfana mayeza ngobuso ukhishwa emnyango simbhambatha sengilunge kakhulu oscriba busy bayatanasa bathi nsweet ngigcwele inyongo yiki rap isaniphalasa RIP Supermega i-rap ngisayiteta ungikhonzele ku-Ricky baba pro kanye nojeba ubatele ngisarap abanye basatrap for form masihlalisana i-hip hop iphethe umageza gabi ngcolisa istrada ekhoneni lasesiphaza siyabuya hip hop nokuthesipasela abayipasta hayi kona kuyaxaka gabi insimbi yayibamba ngena ngiphume behind bhazi ku-hip hop amthabo bust ya